Shubor nakaslem jong unausan hima. Menteri Rang Bakduk Geri Narendra Modi sedang ngejing pusan ke Besau Puprakenta Vivekananda Rock Memorial ke Badan Kanyakumari Tamil Nadu ke Sigi Palai. Mentah ke Sigi ke Dairu ke Sigi Bukhadu jong ke Jelap election MP Lok Sabha na ke bentah ke Wat ke Bahnyau. Ngejing tak vote ke long ke Shitarik Jeliu bat ya ngejing nyau vote an perlong ke Sautarik Jeliu Habarok ke Geri. Katkum ki khubor Modi sedang ngejing pusan hadian mendapam kebedai keju kejaka kebau suami Vivekananda ulai syong ban pusan hausnam syajar praspak nai puar. Ya kata ke Rock Memorial latei kum kejing ainam yo suami Vivekananda. La ban penken mau bahaswa ban kut kejing tak vote ag election MP Lok Sabha hausnam arjar khat kendai. Modi ulai syong pusan ha Kedarnath ha Gajala Uttarakhand. Nalor kata ki khubor ki athuru balapet ap ado 8,000 gut ki pulit Hagajaka bo Modi ulit syong nakabenta sau pragenta. Modi unpoi hakania kumari menta kejanmiet bod unsyong pusan hadu kashitarik ujeleu.